Êvar baş, hûn bi xêr hatin ser ekranê Çarpel Medya. Em bi bernameyeke nû ya Panorama Çarpelê bi we re ne. Îro di mêvanên min hene. Em pêşî xêrhatina mêvanê xwe bikin. Bi xêr hatî Kek Murat, Kek Mahmûd. Ez ji xwe evê ku me dişopînin we jî ji mêrda naz dikin ji ber ku îdî hûn bûne mêvanê me midawim. Ji xwe Kek Murat Ciwan, nivîskar, tarîxnas, Kek Mahmûd Kîper, siyasetmedar, rewşenbîrekî siyasetmedar teqawûd îca ne şîrovekar ji xwe de evê şîrovekariyê hîne ewtir e ew bêtir siyasetê dikin. Na maqsed qestan min em keser naqî nekir hevalek siyasetê mijûl dibin baz didin kedawan heyî ez jî mala xwe de rûnin be siyasetmedar me ew naqî tê yen ew ne etîk yani. Yani gelek kisan werdibêjin ew nakev serê. Belê. Îro ji sê mijarên bernama me hene. Îdî em lê binêrin ka çi ne bi hev re? Belê. Mijara me ya yekem li ser hilbijartinên Tirkiyeyê û Bakurê Kurdistanê ne. Niha demekî ye rojeva yekem ya Bakurê Kurdistanê û ya Tirkiyeyê her hilbijartine. Ji hilbijartina re hevde roj maye. Reqabeta mezin ji hilbijartinên meclîsê bêtir ya serokkomariyê ye. Dîsa wê Erdogan be an Kılıçdaroğlu dawî li 20 salên hukmdariya Erdogan bîne. Ev ê dîreksiyona Tirkiyeyê bigire destê xwe. Ev pirs e ji kes zêde qala hilbijartinên meclîsê nake. Zêdeyî mesela serokkomariyê tê münaqeşekirin. Heta derekê jî meriv dikare fêm bike ji ber ku piştî guhertina mesela rêvebirina Tirkiyê qîmetek zêde ji parlamentoya re nemaye. Gelek tişta serokkomar bi xwe biryarê dide. Niha Erdogan û Kılıçdaroğlu her roj li bajarekî ne mitîngan e û hevdû sûcdar dikin û her wiha planên xwe pêşrojê rêz dikin. Em pirsa ewlê ji Kek Mahmûd dest pê bikin. Hûn rewşê çawa dibînin? Biya we kî li pêş e ve wê di tûra yekem de wê serokkomarî bê hilbijartin. Erdogan dîsa li ser hukm bibîne. Wê di siyaseta xwe de guhertineke nû bike. Wê çi neke û dewsê de çi bike. Eger Kılıçdaroğlu were ser hukm wê bi xwe re çi guhertinê bîne. Hem di perspektîfa siyaseta Tirkiyeyê û hem jî di pirsa Kurd û Kurdistanê de. Ez zanim pirs pir berfireh bû lê Kurtî yanî qandî ku bûya we dest bi bernama xwe bikin dûra wê pirsê me yê hûr jî di navbê de derkeve. Çawa? Migo em bi Kurtî behs bikin dûra di navê de wê pirsên me yê hûr jî derkevin. Baş.
باش إيوار باش عمو تماشا سلاف يعني تضاتي أخافنا خود تباس كده أساس خود ده هلب جاتن فيكورن يكجبو سرو كوماري يكجبو بارلمانتوي لي سرو كوماري تمام برميم أما جبو بارلمانتو جي هلب جاتن برميم جبرك avec droit système bugarinen اگر ده parlamento prain nedeste wandabe evdi kan sisteme bugarin jiloma ji jwanra de parlamento da ji prani lazım yani tane sero komari besnake eger kılıçdaroğlu bu tarz sistema Erdoğan ava kredi bimeshinin bes tikir le madem ki de bir sisteme bugarinin ama derbazı demokratik parlamento sisteme ki behestir khurtir bin jboyvi jara insanlı parlamento lazım لما اجي بارلمانتير قاسي صاروا كومار رولوان اي ناوي يعني ناكر رولوان اي تنابي تشيك محتاج وان وطا سيستم بغال بوغارينا ابغى لي مسألة اذن يعني قاموا طبي راه قشتي بشكل يكون دبن قاشي تماشا دكم يعني يعني اردوغان ما درو سيرو نخوش جي او جي بكيف فاكتورك بتاعو او اردوغان دغر اردوغان ناگر دروي كما سيرو ناگر نخوش كت هون زانن كل سالو برا كيف روجي كما سي دجارة دراسة درا وتشك برام تكشينه جو سال خو پر سرخویه مثلا دی خو پر باش بکارتینه ادنا مثلا حواله وینا بيجم امام oğlu işte sonra bedan Ankara Hamud degen megi vakti evi newsay denge khatna kati وقت دمشق وقت دمشق بلاغ دمي وكي خورتكي دمشق يعني تقاضي بك اثر خمه از بكان بيولاتي اداره بكم يعني وقت تزويد بينهم او بايدن تم برشابه من طيب بايدن كان صار زوي مسترما يا بايدن بركتيه نا بعرف صار يدور حيشتهي وجورجيا بنامزه طبي يعني مال امريكا شوفتي يعني لو ما جد من خشاوي بس صرخوي نكتي واشياء تريبيه طبعا مع خصوصا بك دنيا باش كنترول دك بيجي معنا دشي باش كنترول دك علي وي بوست يعني بخرج مين بو تركيا طبي تخاطر بي سمك روكو مرين بوغاري بامجي او سنور قرتن باشتري روج اول داي مكت نفس كديوي سمكري ناجي كيف هم جراتي نكت تريمه يعني طيب نقاشه بري افغانستان بيكور دبو بقولن يعني وكي بيجم وكي امريكا سروكو مريك وكي امريكا يعني طبي سروكو مريك وكي امريكا تركيا بيكانين حقي برمزنن ورنبزتي وردنكت لما قال لك جي عجز جي نرازينين جي إدارة يكمل بها هرتكي أو بريار هرتشتي أو قرار أو أبوي بشتكي برمزن جبوي كردا أي بخرا تشبينه يعني أجر مر كردا جي وكي عملاتي تركي حسبك وتركي دجي حسبك أو قارتنا يعني أبي مثلا إنسان نور انتشاب بنفسنا نور ببيبان نور باغفين نور ندرا بجدار ببن أبتر سبلكي رابط أبجم بلكي فكرة خوي بأعضادي بكان بين زمان يعني بنا طبي فرق يعني نبي شكل فرق مثلا جانا عم دمي وتجربة كذا راس بوي كذا تشكينه أبنت شكي دي مرة فكري يعني هر قابي قارتني بر بالديمقراطية بر آزادية أم بخوازن كرجي فايدة دقرن دبي أموار مثلا بنارن ليه أما تبي بجوي برشا كودي شو بي يعني برز حمته ليه طبي يعني أمزانا يعني كان جرى قصور قلت يعني هذه بخوازن برشا كودي المجلس يتشارع سر بكن بهذا فيرا إجارة طبي برشا كودي تفهم دك تفهم لك تشكي أن فهم دك أو فهم لك أو متأكدين أما أو قطناوي أم وقت تعارض كي قبول بكن وقت صوز كي داين قبول بكن ودما بشتي بجارتنا جي دما كاتب بجارتنا دبي مرد دعوة اللي بك بيت صوزك وضعه بصوز بير نكل أنا كان بي ولا دما بجارتنا بو دما الكامبانيا بو من الصوز دان ما وانا جبير ناب وناب
İnsan dibe gota xwe derkeve. Tabii em jî yani însanê Kurd jî însanê Türk jî hîn nebûne ki ji înstana bipirsin hevalo tu gotinek û gota xwe derkeve. Gota bijîbîne. Ya asî gava bavêje belkî ter nekeve ew tişek din. Ne li Tirkiyeyê ew tişek din. Gota xwe bijîbîne. Bijîbîn neke. Burada bir meriv dava lê bike ya tiştekî eger hatin mijartinê du serokwar merivê te gotibe ez ê gav bavêjim vedî ew çi fêm dikin çi fêm nakin tişek din. Ya ew gava xwe bavêje yani. Kurdê ev ê xebat dikin, xebata siyasî dikin, daxwazê Kurda belî, daxwazê Partiyê Kurda belî. Ew daxwazana karin tişekî Erdogan tişekî Kiliçdaroglu pêk bîne kane bersiva wa daxwazan nede. Lê nayê mane ki têkoşin disekine. Li wî nokteyê têkoşîn berdewam be. Yani ne mecbûr bê wele wî çareseriyekî anî ev tamam e mesela xelas bû yani kane hin derê belkî derî vebin hin rê vebin lê kane ev bêjim gelek Kurda tatmîn neke û heqê Kurda mafê Kurda heye ki ji bo vî xebatê ji bo vî daxwaza xwe xebata xwe pêş vebibe. Lê mere werim mesele binêre. Ez û qasab bêjim belkî wekî destpêk bes bike. Spas. بله کەک محمود گوت مرو بپرسه مرو جبیر نکه لی دنگê pirsa dema zû naçe yê ku li ser erkin ya jî dengê meriv nabin xwe û dema meriv pirsa jî dike ya xwe dibêjin ne bersîva pirsê meriv didin. Kek Murad tu rewşê çawa dibînî panorama beriya hilbijartinê û tiştê ku ji vê panoramayê derkeve yani vê dawiyê de piçek piranî meriv dibîne yani dengdêrên Kurda jî li ser wî jî hinek hesab têkirin taybetî jî alî Erdogan ve mesela dobû plaketek dan berpirsekî Weqfa Berzanî galîben ser Rêyolû tevî ewa xwe çûbû pedeke Bakur birûya ziyaret kirbû. Hudapar ku di lîsteyê AK Partî de dikeve serokê wan û rêveberê wan çûbûn Mesûd serok Mesûd Berzanî dîtibûn rêveberiya pedekê ra rûniştibûn. Her wiha di navbera Bakurê Kursanê û Başûrê Kursanê de niha deriyek dixwazin beriya hilbijartina vekin li herêma Hekariyê. Belê tu yani rewşê çawa dibînî? Rewşê elbet jî bû ku meriv ne li welata belkî zêde meriv nikaribe texmîn bike lê yanî yek jê ji alîkî de qasî medya behs dike yanî pir ferqek mezin heta niha nîşan nedana di navbera her du ittifaqa yani du cep hene esas yani HDP jî hebe di hilbijartinên giştî de bi taybetî serokkomariyê de du cep hene muxalefet û a desthilatdar yani Erdogan û Kemal Kılıçdaroğlu û li alî dinê mesela parlamentoyê heye ew jî yani di nav xwe de bûye du beş ama belkî yani muxalefet du rengîn neka pir diyar mesela HDP ya jî Partiya Çepên Kesk tê gotin nîşan bidin lê ew jî kêm zêde yanî li wê muxalefetê be wê li hemberî iktidarê di parlamentoyê de têkoşînê bide qasî ku xuya ye werdibêjin yani du cep hene hem çerçeva parlamentoyê hem a serokkomariyê de tê gotin ku pir ferq tune ye ama van demê dawiyê Kemal Kılıçdaroğlu xwedê giravî li pêş e qasî ku tê fehm kirin mesela parlamentoyê zêde kes nabêje yani li pêş e çawa ye çünkü yani her du alî jî ew tê birînga welê diçe dizam deng tê nayê Dengê te pir xweş tê. Dengê te pir xweş tê. baş e îja
parlamento hene diyare yani parlamento hene zelale kiye çukas kazanç bike. Gerçi her çendi Ali Erdoğan ve belki ne kwas evet yani muhavele bike reforma çeke gava avere seri eğer de parlamentoya da heze kapır kurt dernekeve ve vek iro bimeşe eğer derkeveci yani tatçı dereceyi muhalefet parlamenteri muhalefeti karbın ev ne zelale. Lejalide tişteki dine yani demin berede emzanın mesela salin 2015 da bavartıkım yani AK Parti mesela bijartın vanda kirin yani. Da Haziran'e de vanda kirin yani nikar bu bseri xotani Derkistana هنك ريدن دان برخوا بتايبتي برياره كو هالبجارتن بين نهكرين ودوي چرچوي ده روشكا تروري وشدت يا نه به الدارخستن وبشتوي هالبجارتن جنوب بين كرين بيا واي يعني بحيله وخرده وبلان دنيا يعني سركفتنك شي بو جاردن جواره كو شغل مخالفت هيج هفكتي بو هي حتى نديار بو يعني چقاس مخالفه چقاس لقال اقتداري هفكاري دكه چقاس كيجان عليه دستلاداري حزدك وحزناك وشغي يجار شاف كتيبو يعني از طبيب احتمالا مسترد بيجم سروكماريه ده قلشدار اغلو لبيش خويات كه بلكي حتى عادله منجي ولا ددن ان شاء الله belki de bin tesirawe de يجي yani jiber Erdoğan AK Parti yani ewa khoya yani bijin kiske khoya em bijin cebxane khoya em bijin çe ya reforme vala kirine yani luwe dere jibu hil bijartına o pişte hil bijartına reform tünene yani avaya ku çebiye iro vaki çimento حشکایی‌ها کوچه بیه تمامی دیجی رفرمایه نکره یعنی تو قوت و هیز و بکران نوانا رفرم چکرنا نمایه دوی مره هیوی جوی ببره یادو دیا اگر CHP de Kılıçdaroğlu bitene buna Kılıçdaroğlu bukhaji bitaybeti ji ali Kurda ve de mesela devlete de mesela Kemalizme de yani gelek heşk em bijin dijî bi dest xistina mavê Kurda statuya Kurda bi taybetî belkî yani hinek maf û azadiyên yani çerçe hemwelatiyên Tirk de ji bo Kurda jî hebin ama mesela ji bo perwerdê nelgelin perwerda bi zimanê Kurdî statu qet nelgelin hêvê rojê rewşek weka îro de Kılıçdaroğlu go emerin destelatê em herin Tehranê û Bexdayê Şamê em ê gelwan tifaqê bikin yani gavat gelwan tifaqê bikî mena xwe yani dibê Türkiye têxî cepha hemberî Kurda yani li hundirê welat jî li her sê perçên de jî têxî ew ê lê ê min pirtir hêviya min bi ew ê vegirde yani ew her du partiyên nu ketine deva partiya deva û partiya gelecek yani evana ya ku ez nas dikim mesela Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi ere mervekî Müslümanı İslam ne zaman çuqabece İslamist ama graniyeka wî heye yani tezên wî hene raporên wî doktora hene dema berê de were bû inşallah muhtemelen mesela demokrasiyê de yani ji alî de piçekî nerm biye û vekişiyaye lê ema di pirsa Kurda de di rojên paştan bînin bîra xwe yani yê ku di haleteke gelek hesasa ya ku nabêna Tirkiye û Kurdistana Başûr de ihtimala ku yani eskerê Tirka êrişî cardin êrişî Başûr bikin yên ku esker rawestandin heta dereceyekê hikûmeta AK Parti awê wextê bû piştre ê ku çû têkilî danî û piştre hat wê noxtê ku rêl berhat girtin ku êrişek here ser Başûr û ji wir pê ve peywendiyên Başûr
کردستان باشوری ترکی آوا بون دستپیکاوی یعنی داود اولویه مثلا روجاوا دجی ام بینیم بیرا خو داود اولی یعنی هاتوی نقطه سروک وزیر دروا بو پشت بو سروک وزیر د مثلا اوی دجی یعنی اوی جبو روجاوا خلق روجاوا يعني مثلا بككي ده حشك بتقول بيوانديه خو جوان خود بكن رجمي خود بكن بشراسات يعني تركيا آماده يكو او ستاتوية ناف ده جبو كردا چاره سريا كاكو همي جلين سوريا لهاف بكن يعني طرفدار وي بو جبو كارت كر او وقتا كي اگر بي بيرامه كو وقتا يعني بربرسين بيدي صالح مسلم او كنت دي دعوتي تركي دكرن دشو دهات افا وان دما يعني دبرسا كردي ده يك جوان دوي جبه دي يك جوان احمد داود اغليه اللي هن خصوصيتي وي هنا يعني دولة شيء ام بيجن يعني اما بريش كره بيجن يعني دولة شيتياوي مثلا دمن پشته گلک ریوه کرکو گاوا او سروک وزیر بو برخو ندا نگوت از ناکویم ناو کاری قریج از چاوی خو لوان ناگرم دنگی خو نکر هرچنده بلکه او نرازی بوشی اما وره بو که یعنی گلک تشتی قریج هاتن کرن بطایبتی 2015 ده ترور و شدت و گربو دوان دما ده مثلا زرارک مزنگیشت کرده لو ما يعني كيماسيوي مثلا عمد مثلا اوي دجي قواز بالا خد من الدواء علي بابا جان ودرو دوراوي حتى درجه يعني يلو ام دبيني نجي خاص زلاله ونجي خاص وقتا دبرسا كردي ده دبرسا مسالين ديمقراطي وليبراليزم ده مرف كاره حتى درجه كي باوري بوان بينه اجا اجبو تشفيد بجم يعني دفي ام اساس زلال بكن ام درخ الميدان يعني اره لآلیه که اردوغان تنه یاما لآلیه دینه گاوا کمال قلشتارو قزنج بکه چار جیگرین سروکوماج اوتوماتیک قزنج کن 5 حتی اف کس یا دو جان یک احمد داود اوغلی یک علی بابا جانه ام بیش حتی درجه که میراد خور نجبتین اربقان کو اوجی بمسلمانتی اخوه بطایبتی یعنی دوست بشکی هجای گلی کرد بو هرگاو ایروجی محتملا کاره دپرسا کردی ده ناقواس حشکبه و کمالیستا و فاشیستا و وسایت گیرن يعني هر سه کسین کلوی داره ببین سرو کمار بيجم او بكن يعني وي كاربن يعني جالي ريفورما داجي ديناميزم كبه وجالي كو يعني او ظلم وزورا كو يعني بري بدا كردان محتملا كاربن يعني تشتكي مرف كاري اگر كرد بخوا هبنو بيوندي القلوان دينو هفكاري وداخواز وتشتوها بكن او هي آسانتر کارم وانتشتا کن دوی ام رئالیست بین یعنی وانتشتا دوی ام ببینین ام شر نکن بیجن ام ضعیفن ام تننه ام چی بکن جی ام نکارن روشا ایرو ده یعنی اجغینی مثلا ناف هدپی او لدر وایوی ام نکارن تسریه کی بکن ام وان حسابا قاوا ام بخوات تننه و هنک جناف کرده ام آنین وی نقطه یعنی اف پلانگیریا دولتی بو بری ام دقیریان مدگوت کسی گهنت دائما تقوي ما بين تفقرا كردي بين آسي في نقطة بكن كو بخسة يعني تفقرا كخساندي إيرو تفقرا كخساندي چه بو دناويا خساندي ده تا درجة كي كسين قالك أو هنا أما يعني نبس أو وي باوري ده مرفكو وي بيك دنجي مخالفتك خورت بكر لو ماجي يعني مثلا اوه ده یک جي از بمعنى كو او جيگرين سرو كومار ويل دورا اشتارو لبن او هذيك تا درجه كي جي آلية دن پرتر دمن كو مرف يعني بشكريا وربكه وبخوازه او ورا يا دنيجي ياكو يعني وان هل بجارتنا جبو من جرينج نا او سوزي كو كمال قرش داول دبي ازي اقوس بينمو ازي فيا بدم و ازي فيا بدم جبومون او تشتين كو مثلا دستوري ده الهاف كرن او تشتين كو
مثلا دموکراسی ده مثلا حقوقی ده مثلا حتی مثلا سروکوماری ده یعنی سروکوماری اساس یعنی یا سیستم سروکوماریه یا پارلمانتریسته اگر یعنی هیزن کتایی بیشن این erkeği و این حقوقی و این medyayı او yani güçlerin ayrılığı kuteye goten duve mesele de kuvvetek hebuna yani serukayeti sistem serukayeti legal ve federalizm yani ademi merkeziyet و تشتي وها قال لك تشتي هيجات دركت كو افنابه يعني عجوبه يعني سري وتشتكي بني وتشتكي لو ماجي ديار بو يعني مثلا سروكاتي ده تركيا نه ولاتك بيا اماده يجبون سيستمك السروكاتي جرابه بله لو ما آلی دنیا مسئله جاردن مهمه یعنی جبو من مثلا پارلمانتو گلک مهمه یعنی اری سروکماری مهمه اما پارلمانتو ده اگر يعني مخالفات بوی کواليسيون اخوا نه و درجه کو قانونا دستورا درخه و قانونا بگهره اما يعني او مخالفت شد ببرابه و ای پارتی اخوا و بکمالیست و وسایتگیر و ناسیونالیست ناف جهپی و اوجي كيم زيدا وك دما بري يعني وك روشا ايرو يا اردوغان لا ام جبير نكن كو هر دو آلیجی گلک پارتی تدانه و تایبتی جی یا کو ملت اتفاق ملت يعني بشتي پارلمنتو و بو و پارلمنتو بجيبون دست کار کرن لهمبر بویرن گارانتیا کو او وقت اتفاق ملت به هفره تفگرن تونه و هین د مخالفت دانه تو سوزه که کو بر بچاو جبو پرسا کرد و کردستان نانی نروجه به و يعني بين ان ابيوان پیش کمال کلشدارلوی علویتی خو قبول کرد له کردبون خو تلفظ نکریه و د برنامه وانا حتی ها در خستنه ده جی د آلی ما فی زمان و ما فی وک ملتک آن بیجن وک ولاتک کو يعني بیجن هریمک کو جودا و ما فی وان خوزایی در حق ویدت بزانبون و او گوتنکی کو باوایکی کو مرو هیویک بگرجی تدا تونه لی دوی روشه ده ام کا کرد شدکن وان بریا جهلبجارستنا را حفظه روش ما دوی دمه ده کارن چه بکن تشتی کو نها او در دخن پیش ون چواد بینن هم بیجن یا هری خورد کو هر چخاص د بن کنترولا کردا دا و کرد برای بدبن ل رنگ کو اوجی و کوalisyone دایه پارتیا کسکچپ و هر واها یندر وای مثلا حق پارجویته که به بجارتنا و ین کو نکتنه بجارتنا کو بیزن و دمه داوی و اینسیاتیفک سیویل هم داخوازن خوزایی ین گلن کرد کو بیزن مثلا پرورده مثلا هویت تاخواه دخوازن دوی اوه هلبجارتنا درخم پیش دوی اوه چواد بینه آلی کرده دا چواد بینه که محمد یا نه وکی امزانن يعني اساس HDP يعني بارتيا كاسكو يعني يشل صول كاسكو تشابو بارتي كاسكو شاب ده حب اتفاق شكلنا اتفاق اكي بتشابي تركرا شكلنا اتفاق ازي بينك بارتي بين بارتي كردان بانا شكلي نورمال او حد اتفاق على اقوام بارتني يعني او دي اتفاق جدانه تاني تشيوان باش هذا بينار هذا فهم الفيالي من الفيالي يعني نيجي كي ناف كردا داي نيجي كي ناف تركا داي
دنگات برین دنگ هات برین البامن هات باوركم برین كت اما جي محمود هيش تداوم كه حتى كو جاك باش محمود بقرة ازالوك یک جی یعنی طبعا القلتم او تشتا اجبارتن كو يعني برهيفيتونه لدروشا ايرو ده يعني تشتيكو ام بكن كو جوي بهيفي تربه جوي خور تربه جيتونه يعني مثلا اگر او نهيفيه كي جان هيفيه يعني وقتا جوي خورتر هيفيه بدن الترناتيف جدن ده تونه به دي بيبي شغي مرويا البرشاف بقرا يعني يجي او عادي دي يعني مهمة طبي او نویساندی کو يعني همي بارتيا اللي هاف كري انا بالك محمود بحث كر جو قلشدار ولد في مرا تشتي دبيجه تشتي او دك سياسات او مرا جي داقواز بك ازانم يعني اللي ترك مثلا او ده يعني فدنجي متى هذا لازم يكو ميداني داره نه نا تخوانه دكي اللي بشكي وا جارك جار دنگت نزم بو يعني ايكو مثلا هالبجارتنا ده يعني ولاتن باشتما يك جواجي تركيا يعني دبيجا اخافتن دما هالبجارتنا بري هالبجارتنا تشتكن واخافتن ونفيساندن وكرنو اوي هالبجارتنا تشتكي دنن يجي يا خراب ابيا مثلا نتني الراس نتني بيجن دستلدار يعني هم دستلدار هم مخالفات هم تشب هم راس هم سوسياليستي وان هم نظام فاشيستي وان قش وكي بيا كولترك يعني پر نورماله مرف بري هالبجارتنا هنك تشتا هنك سوزا بدا كو بني وان فالانا وبشترا وان سوزا بجينين مربجا ما دا اف اي بري هالبجارتني يبون الولايات الديمقراطيك نوها يعني الولايات الديمقراطيك ابا جيكو امل ديجين لاوروبا للسويد الدردني يعني ميديا خلق يعني جمله بجمله حسب السياسه مدار عند برسد بيتا اواغو تا اواكر تي حياه فلان وقتي تي فلان تش بكرانا تي نظام بري فلان تشتيج فلان دريبان انا افرا فون بكرانا دنگك هات نظام شكو دريتين دستابليزاسيونك هي باتا برف بارية آشيت بله إيجا يعني أما تديويشي يعني مثلا بطيبتي أو تشتكو هر شش بارتيان نفيس عندنا يعني مخابن هيجنا هذا أو تشتكو هر شش بارتيان نفيس عندنا لهف كرن إمزا كرن وكاكو قد تنبن يعني بشتكو إمزا كرن أنا قد نبح صوان تكرن او المناقشه كرين يعني جديلاوي مثلا كمال قلشدار ولو تيداجي شخورا هنك داخواز وطلب بلكي لوي دريقتنا بنجي دكا يعني افي هوا يعني كولتورا هالبجارتني يا تركيه يا تركان بيا وايدكا جالي دنيا تجي يعني هيجي يعني اكبرتي واردوغان يعني سياسته وهوا سياسته ريفيتشونا سياسته تاين ديك يعني دوي چارچوبه دچ يعني او مثلا او بروجرام قش حتى يروح هنا قد نهاتنا مناقشه كرين راسته يعني تشتيكو كلشدار اولد بيجيكو از علوي ما يعني اوجي مهمه لتراستي بيجي يعني مهمه بيجي او دكاما جيبوا منا تمام شخور علويه باورمنديه يعني جالي باوريه ده جيبوا من تفرقه يكي علوي وكردكي يعني جريزيه على سني تونه يعني شقا علويتي تشبه شافعيتي جي او حنيفيتي جي او تصوفا نار علويتي تشبه او يعني او ظلم وزورك وبسصلا العلويتي يعني السنيين دسلادار العلويه دكن دبي مرفتي خدركي ويا بطيبتي بقرا اللي بطيبتي علويتي سنيتي شافعيتي يا فلان مذهب فلان تصوف برش عظيمة دبي وكاهب ما في وكاهب يعني جنديكي كردي سني وجنديكي كردي علوي فرقا والبام تونه زاني يجيبوا من هر دوشي قاسي هف باورمندن باورياوان از ريزل باورياوان دقرم واس قبولناكم يعني تشواكو يك جبو باورياوي زوري بدا علويه كي
از بوی هوای دوی قبول نکن بده سنیه کیجی بده شافعیه کیجی بده اوه کیجی بله کک مراد اما اتنی دخوازم که کلیشدار دموکرات به يعني علويت بون د سياسته د رژیم د خود دستبرداری ده نه مزیت اوه که دموکراسی وره دموکراسی که هم علویتی هم سنتی هم تصوف هم مسئله دنه یعنی همی فکرو جداتیان نوکویان که هر با قبول بکه یعنی اوان مثلا تمام در روشا ترکی ده مهمه یک ورد بیجه اما دوی همجی پسولا بفی چاهدی مرو بگره ایمن بخواه روشا ایرو ده قصة كثير يعني بتايبتيش بو كردا تشتك چرچوا سیاست پارتیا ده از نابین مکوی پیشکتنک چی وش بو هر دو آلیاج بله زیده فرقاتنه لی تشکیدنی از بیجم ببوره مثلا دناف همی پارتیا ده هنک انسان هنه ادخوازم او بین هر بجارتن انا ام بیجن دیاربکر ادخوازم هدف نه حبا درخه چما ادخوازم محمد امین اختار جه به بجارتن از دارم انسان کی ولادت پروری تیکوشری اوه جبوی چد به ادخوازم مثلا اخ پارتی بکه مثلا یکی دو دیا درخه غالب او ام بیجن انسان نی جبو کردا مروه کاربه اوه کی بده بدوان مثلا ادخوازم سزگین و ام بیجن بکه مثلا یک دو درکه یعنی جمره اف شخص روشا پارتی و جهبونا کارکتر یوان مهمتره يعني بله يعني ازبم از بفيا از بيجم بفي مر او بك يعني او انسان ولات پرور او انسان دموکرات بين البجارتن تشلويالي بن يا تشلويالي بن الفيالي دنيجي وسرد غير هنا الويالي جنا البراجي فاشيستنا الودرجي هنا البراجي نظام سلفيستنا نظام تشي هنا الودرجي كماليستني وهنا الرق وحشكنا يعني جبو كردا يعني بله كيك مراد قالك سباس لمثلا بارتيك وك بارتيا كسكة چپ آن بجن هدفه کو دبی هری دموکراتیک yeşil sol gavatı bey dibet partiya çep kesk چپ kesk var hasıl hem çep yeşil olan sol orada sol esas geliyor ve yeşil ana her onu iteliyor. Partiya çep kesk. بله ایجا يعني طبعا او مر وك هدف بخينه يعني بين او يعني دبي اساسي خدا رغنا لوان ورك شما محمد امين اختار دورا نها دايه يعني شما كتيه دورا نها دبي مرو يعني او بك وبيوي يعني بارتيا كود مثلا ديمقراطي ومثلا اوي ده شور زمانه وان ناوره حتی نه دی یک هلبجارتنه کی داجی پیش او چه نکرنه پیش هلبجارتن چه نکنه کی و نامزد کی جهرمه همو yani چند کس بریار دادن کو او کس belki çıkas alaka van دربه برنه داجیه نه دیاره او بریار دادن کو کی جا کیجا يعني یکی کو بجن علاقه ویوانتونه موشتونه لباجاره کی ترکیه تینن داتینن و داره جبو کو بینه هلبجارتن اف تشتكدن كيك معود ما قوتني تبري و يعني ما نبري على اساس ياخذها تكتي راس اجا اما دوی پرسا کوم کربو يعني د علي كودا مربله بنيره yani tedbini برای çektim bejim pişteki Hasan Cemal u Cegi Çandar bun namzet partiya kesku çep ya çep bu kesk nam Murat Avşav çep kesk çepen kesk utune çepen kesk dinav hen kurdada Kurdya kebejim براسي يعني كيف ذا هو كيف تفكرين يجي عين شاشة المساعد نار قال لك من خشب وقال لك إيرش بهم وأنا ناف كردا شلقة إجارة بارتيا شابو كسكو شابشيسة دبيان بارتيا يعني هذا بدبيان بارتيا تركيا وطبعا بارتيا تركيا
يعني حقيقة كان بين تدویجی جمارا کرداد نوان دا زیده یا دیگر کو پارتیا ترکیه دیسا tabii na tertibiyet Parti Türkiye mi hakikaten ki Cemal Cengiz ve kedi İhsan ve kedin rahne biki zaten yani partiye wan ser bir binge yatya bakırım. Yani burada havale ki hem HDP rahne dikin ve xode grabi HDP'ne Parti Kurdayı Parti Türkiye'yi bu avay rahne dikin و پاشی دبین چه وقت ترکان ناب هدف پیدا یا داتین بخود دبین ام پارتی ترکیه نه ام نه پارتی کردانه دبین yani بیان وان چی سنوار قبول بکن دبیر دا yani براستی جانا کدا فهم لکم دبین یا ابچاد yani نکا از بو طبیم که مثلا سزای تملی ناب کدا چه دیگره سرو بو سرو که هدفی yani کسی روزه کی هم بردن لکت ابن پروتست نکرد حتی که بردن را حقارت کرد گفتن که پشتی ملت هایبوک وا گفتن با اف ترکیه yani parti ki parti Türkiye mi per normal ki insan ki yeki Türk yeki dan millete gidin navi parti da cibigre nam be dibir da havale kurdi ki vi avay rahat ken pare ki mesela befekir eden min bahsededik ne gotrin vi دبکی گوتنی وی پر بقیمت بونه کو تشتکی گوتیه وی جارک دنجی ایجاد الموشه وهات كبسه بله جاده هو انا يعني هدف بلوخ باكرن بلوخ كي بتر شبه ترغا باكرن بلوخ يجي من بارتي كدوين بارتي كردان وان باكرن نورمال حد بلوخ شي علاقه بفتني تكلي واجي تني نعمل ديالوج تني دخاتي واجي نوكي اوقات كم يعني قيمته هم سدي بين جنادن بلوكا بكردار له يعني وقت ما بلوك وكاكو هردو قاسي اف جرانن نو هاي يعني نادن استلك يعني دخاتي واني برجدانه عطني ناب كرداد بي امجبو كرداد دخوادن زمان كردي زمان فرمي ج باچه دارو قاتل نوشته يعني ذاتي دخواد كردين يعني تاتي كردارا بي چه هر او غروب پارتي وانا اقراص فكري وانا بتخبر كده وانا دعوه بتشيناكي يعني دبر بروبلم كي یک محمود الورا یک پرانتزه که دکلاراسیون کل آنقره و یا دیاربکر صد علاقه وان بهفتونه و یا آنقره ده يعني من بأو خوند ما في زمان زکماکی کو خوندن پرورده کرن جی تونه دوی اگر امورن سر اقتداره امی د قانونا دا گوهرتنه که حاضریک بکن کو او ما او yani بیشن پیش حاضریه وی بیکرن يعني لو ما ذاتي بحث كمان تعلقان بفتني يعني دو بلوك جدانه دو داخوات جدانه و يعني وانا برا تشاك ام وانا چون پارلمانته وانا برا تشاك کار بکن از فهم لكم و پشتی بی اویجی مسئولی جگی چاندار تشکی گود يعني براستی مرد يعني بخواز بی بلوک بلاکه آنجا گوتنه گوشت بیجی من برجی درک باس کربو گوت که او پارتی چپک به هدف را بلوک آبا کرنه بنا دکوراسیون توata اگر ev mentalite ev mantık buna parti da heve o mesele bu awel mesele binirin demek bana ciboya hunu parti de en parti kurdan bu vaji vakit dekorasyon onlar yani sırf evan bخملين yani şey bir ciddi var yani lamaji كاك محمود ببورا يعني اف تشتوك بيجي جبو كردا هدف جي ورد فكره يعني وانا وقت ديكوراسيون نتني كسك يعني لا فيديو مثلا ابدا مثلا افان بارتيين تشبي تركا يعني ايرو ام دبين يعني سديك حزاري يجي جانا ناغرين لتشتيش خو مستر دخوازنا بن تيبيش كدري اني كدري مثلا يعني مرب بالي بكش سرفان جي اد بجمنا ناوى يعني جالي كده هدفه ويا فد شيره جاليه دني ده مثلا كردا ده وكاكو بيجن بچاوي ديكوراسيونيه روان دني يعني او قيمتها كنت ده چپا ناده كردا يعني ایجار وانه چپ به حاله خوشی
او gazın dikin dibin ev ya يعني Diyarbakır بله çiye. يعني روشوش Ve- تيبنا Yani çima usat başkon Bekiriye. سرك بارتي ام بي شو اقتنيس برنامج اقتنيس يا قلت يعني جواب ما تختنقسي يعني جواب مثلا بقدر اتفاق وبفي شيء اتفاق ما بيشين لما اجي يعني تبي كرد زياده هبي برمز نكن لفقط كرد بيجبير وشو بواكي دركبن نا وطك ام هدفي بدنا عليكي مقابل تاني دستي كردا ايرو كتيه البجارتنا تانا بارتي كردا حق بارجي كوتاوي مقابل بليه يعني زيادة باورناكم يعني زيادة رئيس بسينة 10,000 15,000 10,000 سنة 10,000 بالسنة جبوا ترباش يعني جبرك بالا خلكي نلسر حق باري نلسر بارتي كردا دنا بالا خلكي نلسر هدفي نلسر او بارتي نلسر جابي يعني مثلا ايوان شوبين تعقيب دكم يعني قال لك انسان كامل يعني زاد بيجم رغبات تني زاد انترست تني يعني با خلقي ساتشدنا لما اجي دبي كرد فيرا وشيء هم باواكي بفكر دركبن على دنجي زادت شاهبي نكن شنك تشاكي كرد دس بقى زاد تني تبقى جبير نكن يعني لما اجي دبي يعني ام تشوج بيرا وشده كان زوي نظام طبي لي اما دراستي حالة كردا خبات كردا خبات اوقات صلاة يعني بي برهم مني اتخازم تشتكي بيجم هاد برين يا هاد جمدي نا لا لا ون نجا مدينة ودنجي وجي بروخشتي نا ايه محمود كرمك. هواي محمود هات كلامك لا لا نيمتين تبيجي نا نا قلت خلاص قريبها زي بيجم شلاب لو جاب بيجي هم صحبت كم شوية. اري بله نا اتخازم سر مثلا كك محمود جي باسكر مهمة يعني ايه من بخوجي يعني درد من ناوك يعني صافي كرد جي ببن اندا يعني كردا بيك بي از نال دجي ماكو يعني عربك تركك Ermeniyek, ارمنيك Ezidiyek. سوريانيك تركمان هنا الكردستاني ترك هنا از نال دجيم دبي يعني هبن جي Gere دنا hebin ya. الكردستاني ده دبي هبن يعني يا مهم نأوك يعني أوى يا مهم أوك ممتاز تجي بعسكر ممتاز يا مهم أوك يعني بالسيستمك الديمقراطيك أما نبي هدفه يعني وسائد جريكا بكي ماسي قاسي أخ بارتي بكي ماسي قاسي جهبي بقاسي وان بارتي دني وسائد جريكا جران سرقو يعني خوياي دفيتريني دا وكا كو هالبجارتن بلي اما انساني كوتين سري انساني كو جبو برلمانتري يا جبو فلان يا بيفان كاري تين هالبجارتن جدرني وها تين هالبجارتن كو علاقاوي او بنجهن كرد يا جي ترك يعني سيين كردستاني كو يعني بدلو جا خدانا هدفي مالي خو جاني خو اولادي خو هر تشتي خدانه وحتى ايروتين يعني نب ارادوان باراده هناك دسروان را بمانيبيولاسيون كا جوان بارتي دني نكيمتر يعني انسان تسري كردان مثلا ويدر دجي مثلا ايرو ام بيجي مثلا شما ارمني جي براوره ادني جي وره problem ندور ده problem دور ده کو يعني سيستم کا paradigma کا و دولتي هي او ارمني او كرد او عرب او نظام سوريانيين كو تكليه وان بوسائد جري بباراديغما الدولة هي والجور تعليمات وان ماشين يعني ارمنيين كتين دستلات داري ايرو وقت تاشناكن بري شر جهاني اي عوليك حتى نقطة داوية لقال اتحاد وتراكية كار كرن هفكاري كرن يعني از ناخوازم ارمنيه وهابن انا ناخوازم مثلا عربي وهابن لقال دولة انا ناخوازم كردي وساد بن امري وساد قريد بروبلم دفرده بروبلم ندورده يعني ارمني به يا عرب به يا ايدني به يا بلا باراده
parti endamên partiyê îrada gel be bira şeffaf be bira demokratîk be kî tê hilbijartin bira ew bê hilbijartin îrada wê bira tune wesayetgeriyek heye dinêrin yanî yekî Kurd tînin çuqa yanî baweriya xwe pê bînin jî wekî wesayetgerîtî wekî ew xelk bûyî Kurdî de tê girêdan mesela Selahattin Demirtaş îro pir eşkere ye yanî di derecek wî hay xelk dike nake xelk dev jê bernade yanî hema hatwê noxtekî zora öcalan bir yanî yanî ji alî sempatî û antîpatiya navgel qesta min wekî hatin dewlet hat noxtek û hat wek bêje yaw em yekî Kurd hergav misade bikin ku karibe Kurdek bive serê vê partiyê wê çaxê yanî wê bive lîder yanî lîdera naxwazin memûra dixwazin gava memûr tê xwestin jî dibe ew însanê ku ewin yanî çûk wê çaxê dibên çi yekî Ereb hilbijêrin yekî nizanim Türk hilbijêrin yekî niza kê bêjin çünkü wexta ji nav Kurda dere ya jî bi kongreyê wexta ji serokatiyê kom dibe tabii ne Kurd wî nas dikin ne dimîne ne qet yanî serê wan nabe bela ama yedinê serokekî rehberekî lîderekî derdixe û eger ji ew ê bixînin jî xet li pê wan dimeşe yanî ew sosyolojiya ku ev partî madem sedî not û pêncê wê dengderê wê Kurdin ew sosyolojî gerek wê partiyê de xuya be yanî heta divê de xuya nebe ew wesayetgerî hebe divê meriv yanî ew hevalên Ermenî ew hevalên Ereb ew hevalên Türk wesa kî ye Suryanî ew divê misaada nekin ku yanî li hemberî Kurda ev lîstik bê lîstin yani ev lîstikeke li hemberî Kurda ye ew dibin aletê vê çerxê yani ê min eldijî vê me yani Kurdistan yani Ermenî û Suryanî û Ereb û Türkman em here yani gava ev tune bin di nav partiyekê de yani kêmasiyeke gelek meziye û nameşe jî yani Kek Murad ew zihniyeta ku îro hedefê dimeşîne roja ewlî de wiha ye yani bêjin li her herêmê bêjin kesên ku nüfusa wan hebû gotina wan peret kir eşîr bin bêjin melle bin an alim bin ew bin berê xudan wan ji bo ku bin civat şevdû bikeve îja niha bêjin biriya partiya milletê va hevdû dûr da jî dîsa evek heye midaxele yani dixwazin kerî be Kurda bajon burada herin kesê ku wê keriyê ew bike biber rêyê hîn baştir dixwazin ji holê rakin yani aynen ew tiştên ku meesesetiyê wê ava bikin rêl ber meesesetiyê vekin ewan pûç dikin hê negîştî yani hê kal hê xaf belê ez ya herî dawî ez ew bibêjim yani bê mesela ku serokkomariyê niha bifikirin ku serokkomar di tûrayekê de natibcatin ya di diya da nizam bawer dikim ev daxuyanî ji wara jî hat wekî înisiyatîvek sivîl ku bibêjin hinek hêzên partiyên Kurdistanî li piştin lê wek înisiyatîvek sivîl yani kesê ku îmze dike dibe xwedî vê evê diwir de van daxwazên ku herî yani însanî û kare pêk were di rewşek wisa da ku bêjin hêzeke xurt hebûne û van daxwaza derketene ez bawerim yani sedî sed jî nîm be wê meheqeq aliyekê piçek nermayê nîşan bidana ya jî bêjin ev belkî vê hilbijartinê nîm bûna jî hilbijartinekê dinêkeyî karibû hin rêya veke yani ku bêjin wek ema di sê xalê wî ez bêjim mesela bi Tirkî perwerdeya bi zimanê dayîkê heye bila bi Kurdî jî perwerdeya bi zimanê dayîkê hebe Tirkî zimanê fermî ye bila Kurdî jî be zimanê fermî yê duyem yek bibêje ez ji Tirkiyeyê me neqedex heye gava yek bibêje ez ji Kurdistanê me jî divê neqedex hebe yani bin daxwazên bi vî awayî ama bêjin ez gotinê we dawî bigirim û em derbasî mijara xwe diyem bibin yani bêjin li ser vê mijarê
یا دویم پاری که رالیس بن یعنی با من دوی دما کامپانی البجارتنی دا او هوا دخوازه که بالا حاضر کری و دخوازم بلاکن از باور نکم زده دنگ بده چونکه یعنی پارتی بتشه دمجونه وقتی وانتنه بواتسا مجول ببین جبوی بی وقتا کتینن جبوی بی سوزا بدن ایرو کی جبوی با دخوازه سوز بده کانه رایون داکه yani bana pişte elbizatını ebecim Serok Kumar ekdibin vezir Juan ra Serok partiya ra bişanda belki fark yava. Na ki söz bede ki doktek ben bir bari ev zarar bimine. Lamaci kes yani zati yani komponsyon jit zeden hem müsaade kes söz bede em ben hadi yani kagotin ya hani daha az makul hani bana söz bedinci روش نو روشایی با من اولا تی وقتی میان zamanlama sanki baş ayar نبویه لما اجي از باور ناكم دنگ بده خازي که اولا بیش تا پیش تیل بجارتنی و وکی مگود بشاندانه سروک مرة بشاندانه وزیر را بشاندانه سروک پارتیا را yani tabii ویجی کانا جارد دنگ نده ما yani o demir hattır insan hani tişabbi ویجی ya ne بیجی ایرو پر زحمته لماجي يعني اذن تبي على قيب اوي يعني او بارتيك ابدا خاص حاضر كرنا تخاطن بلا بخاطر الدنك بدي مخابن يعني ام او قوتنيك ام دكن ام هيزا كي متن تيغن باجوا قوتنا هنا وقت تبيهز بي قوت بي يعني ام باور بكن كخال هر شيء مزانه متاقيب دكن زانه كان اندام من جاني سنه ما تشدكن قفاستوان شي وقتام تشتد خواز دكن يعني زانن ام كين ام چن كسن گورويجي يعني دبي تمام يعني دخواز دكن با يعني قوه تمام تني وقت انا بيكنين قوه تمام تني مجبور بكن امن غبابا بيجي اما وقت قوه تابع وانا مجبور كين غبابا بيجي مجبور بهنك دخوازا بكي جو بدي هنك دخوازا بكي تمام بخوز مناقشه بكي تبرام مسافات شبون زيارة الجهبي یا CHP نه حاضر به وان رسولتك بکشینه هوال بر دریه CHP لآنقره تنه بر رسم کشاندون و اسپر برکتم حتی من هوالار نفستانجی مگوی وی صورته راکن يعني وكي ولبر دريمان ونقدر ندر كاس نه حاضر برا صورتك لخويا بك وقصا حساسيات نشان يعني روش ابي يعني انا ببين لما اجي مثلا بربي كان ما هو ولا بري بكي حفتيش ما بو تيق صاروا تشوفوا كردستان تشوفوا دياربكر يعني هناك هبالة هناك أوضا تلفزيون هذا ديجيتال تبع ده قلت اشتغل صاروا هاتي دياربكر ناتي بارتي زيارات نكرن شون هناك دزجي سويلي زيارات كده وان راه عارفين شكري يعني توتا بس بارتي من ناوي معناها حتى بارتي قبول دك كستا يعني بارتي بو انت شكل بارتي ابا كنت شكل بارتي بو انت شكل دبيت صرف نابتا بارتي تنبيك ولا هي يعني جي من قيمتها من برجداب وقت تبو خدي قلت تبو خدي هز ودا ما يخلقوا داري هذيك يعني قلصاري كيف نابج كذا هذا بعد بيرا فلان تشيا بيوان تشي من مناقشه بكم بخاطر ببي جبرك هذا ويا قوته وهي اجا اوجي وي قوته اخو اذا اختي او اخو يعني هنا تشتا مجهود من بدي مجهود من ابي وان بيجي لي ام مالسه بدوي بوزيشن هذا دبي ام راليس بن ام رال تاخ باش بلان بن لو ما جي يعني تشي راس قوتن تن بس ناكي يبغى تشي راس قوتي لازم مقابل يروح قوتني يعني اقا قوتها ويا بترام يعني انور بيجن ازور قريب يعني اللي دما بيامن مس داخوازين كو مليونا كو جي متاثير بونه و جي بونه كو دما مربينا روجبه دمن وها سياسات جرمه اوجي تاثيرك وياها يعني ملت ده فكراندن يعني بلكي مخاطب بلكي مخاطب وان يكسر تنبه لبندكاي او هي يعني بيجن تضيف فكراندن اري يعني او مثلا شيء كان ورجي يعني داغوازي نه يعني بيجن ابي داغواز كن بلكي خرتن لي داغوازي ملتك داغوازي مليون انسان يه هري
بنجها كيك مراد بياته يعني نها دفير روشه ده و يعني اول انجام کو جوه الوزارتنی درکبه يعني چه اول پیشیا کرده هیا يعني بجن وك هيوي وك مترسي يعني بجن بلكي از دبجم وكو مروف ناو يعني بجن د اف روشاكو هي مروف بد شعوايا وبيه بجارتني كون انجامي كو بدا الجبو باكرو كرتانه دبجم الجبو برشيدني كاينا بجم بله يعني طبعا قافكا بريجي من بعسكري يعني ام دحالكي وهذا نكو دروشك قال لك تنقدنا يعني قال يكي تنقدنا كو ام كاتن ويدر يعني اساس دو سي صال يعني جبري ده بر دور دريجه جي اللي جبوه البجارتنا قافا اماده كاري هاتن كرين يعني بسياستك بلان كري كرد يعني انين خصن في دريكو يعني داخوازن كردان نين روجوي داخوازي كردال الميدان تنبن وهذا كردايا كو يرو ام دبين تشقاس معظمه كو يعني وكي رولا كليتي بليزا يعني وكي دوكيه داخوازن كو بيكرن نه وكي كيچه كده يعني بلانك بيها وهات شكرين كو اف انجام شمره دركت مخابن اما بفي انجام هرن بشتي ويجي أبيكو مثلا آنين في چرچوي أو ورن وكيدن يدن أو هردو جبهة اتفاقا ملتو اتفاقا أوي هرنكو أم دبينين يعني يكجي يعني من سريدة جي قوت يعني آك بارتي وأردوغان دي جبرخانة خودا يعني أو همو تشيك و جبرخانة و إمكان رفورما يعني بتهرا واي مثلا ديمقراطي وحقوق ايوي دجي مثلا كردا دجي وندا كريا تشينابه حتى يعني كاره بر بخرابيه دهره يعني هي برتر ببا اوتوريتر هي ببا يكدن رولا بارلمانتو شخوا يك تونه كيتسانه يعني اوك چاوركو قانون نو چرچوی درکه به پارلمان وک دزگجی رولکی نکاره بلیزه يعني قال لك تشتهنا ايرو قانون هنا مشبوك او جه نادن قانونا ام بيجي نامشين قانونا حتى محتملا كاره او قانون جرابن يعني برب ديكتاتوريا هي خرابتر بهره لالي دنيا يعني اتفاقا ملته ام دبينينكو يعني نيفي جهبي علي واني خرطرش انا دسبيكرنا يعني جه نادن ملت كماليستن ناسيوناليستن دجمني يعني دجمني الدين مسلمان انا دجمني الديندار انا دجمني بنافي راستيتي بنافي باسكي راستو او دجمناتيا مسلماني نورمال باورمند نورمال دكن حتى وسائد جيريا كانوا دخوازن امزانن انا او وسائد جيرين كو هي بري چند سالا ده حبسا دبون ده زندان دبون هم لآلی اک پارتی و جبهاوی ده تفگره که دنکو مروی خود خناوی و ده عسکریه ده و ده امنیتی و ده دراده رولکا گریگ لیستنه هم وای دیاره کو یعنی بأوا پیوندین لگل باسکتی جهپی و لگل ای پارتیه لگل واننجی يعني ولكن ده هر دو حالات جي او وسائدگرين كان ورن يعني رولك امازن كاربن بليزن في سياسة الدماشينين وحتى انها يعني قال لك قافين كوك بكيري وان بين هنا لو ماش يعني بر هيفيا متونه براس يعني بر هيفيا متونه يعني جبو كردا از باورناكم يعني قاف بينافتن يعني اف حكومتك ورا يعني قافا بافيش امبيشن ليه يعني تبيكو هيفيا مدور دجي تونية اقواسكو يعني او اتفاق ملت اكو جبو دستوري جبو هنك حقوقي جبو مثلا روجنامه فانيه جبو مثلا ايكونومي قالك تشبه فرا مذكرنا ما واجي بحث
بجارتنا قال لك انسان يعني بهراوي آمادن اكو يعني بعينا خو لوان ماتريال اخن لوان اخن نمشه بله دوی در تشتي خو يعني اي بارتي تشقاس اي بارتي وكماليست ناف جابي تشقاس خرط بن ابي برب وسيد جيريه ده هره وبرب ديكتاتوريه ده هره برب دجمناتيا كردا ده هره ابي دن تشقاس خرط بن يعني قسمك جهبي قلش دار ولي جاء دول جهبي ده حساب دكم يعني حياة درك النر من ندوي درجة دجمناتيا كردات كن قارن بكردار اتفاقه كي بكن مثلا بكردين ناف هذا بيرا بهذا بيرا إلو حتى درجة كي قارن دوستانية كه هي نرمتر بماشينن اف تشقاس خورت بن بلكي مثلا حقوقي ده مثلا او هيزن براليين كو يعني دستهلات داري وياساجيري وحقوق وبجم مديا يعني كو جداتيا هيزان كو بتركي تيغوتن بشلرا الغد دفان شرچواده اگر تشت بي غاف بين افيتن ريفورمين بفيا واي بين كرين اف شخاصي اليكاريا كردا بكن من تابي مهمه يعني مخابن بلكي بقلك امجان دارن سري مقاريه تدري فيلم جاردن سري مقاريه ما بله لي مخابن ورا يعني ام شبكن يعني قوات قبل امرت قالك مرفيا يعني قبول بك اگر اف كاربن بين دوي دريد يجي جبونا كو او بيمان او ماتريال او دوكومنت امذاكرنا قال لك جوان نباوريوان بوان ناي قال لك جوان بر امادن اكو بيشير بجارتنا يعني بعينا خليخنو ونمشينن هناك جوان انا ده يعني دي بروباغندا خدو دي غافي خدو دي تلفزيون دي ميديا ده يعني تشتي ورت تي غوتن كو لدجي وان بيمان انا لدجي وان غافانا بله يعني ايه من براستي هيفيام تنه لي اما جالي ميديا جالي حقوقته اگر هن قاف بين افيتيجي از بيجم يعني هل بجارتنك باش بو لو ما جدوي چرچوي ده يعني مثلا او دخوازن عاجل ده جبو فيهل بجارتني يعني از راليست نابينم يعني او تشتكو تبع سكركو انك فوالا اماده كرنكو بقاف بين افيتين يعني ام پر دورن يعني دوري فيه البجارتنين وام جبو فيه البجارتن يعني او داخواز همي عادلن همي داخواز كرداي اسغارين يا عاجل اما يعني فيه البجارتنين ده او داخواز جبو فيه بلاتفورم جبو فيه اوي يعني هيفيك فالا يعني او يعني نراسيونال نما خلا نراسيونال از نابينم يعني مثلا كو بشتي كو هاتيه في نقطه د چارچوه حقوق ده د چارچوه دموکراسی ده بیژن پارلمانتو یک خنکار به بریارا با ویژه مدیا او چی کوم قبول کردن اف يعني انجا اگر بین آویتن مرف کار به بکه و بکه یانا اف من جان روژن پیش بله نها مرا کادرش خلوی ترکاوه اره نها جبو yani جبو کردستان باکور بویا وای لی ev hükümeta nû an bêjin serokkomarê nû wê rojeveke wî li derheqê Rojavayê Kurdistanê wê başûrê Kurdistanê jî hebe niha di rojberê civîna wezîrên parastinê ya her çar welatan İran, Iraq, İran, Rusya, Türkiye û Sûriye û her wiha serokê îstixbaratê wan li Moskovayê civiyan û niha dixwazin bi awayekê pirsa Sûriyeyê çareser bikin. Mehexaq we jî viya şopand lê di demek wisa ye ku hikûmet kare vêguhertin digel wî jî dîsa vê civînê çêkirin biya we ev civîn çi qîmeta wî heye û çi peyvîn em texmîn dikin lê li çi li hev kirin ew nediyar e ya jî belkî li hev nekirine ji ber ku her yek piştî civînê tiştek dibêje yani ser encamên civînê Kek Mahmud tu dibê çi
يعني ابوان چل هبدو کر چل پیشیا يعني سؤال خود روجاوای کردستان دين قطب سؤال خود كده بك مگو دين قطب سؤال نه دبی يعني اب حكومتا نو ان سرو کومار نو و روجاوا ویتنه نه با دنگ کره ممتاز کردستان به دنگ من باشنای تمن دين تمن الروجاوای مگو تنه مجاروان نوی با کره کردستان و ترکیه به هر وا و یک روجاوا وانجی اب حکومتا نو و روجاوای کردستان به و باشور کردستان به تایبتی جی روجاوای کردستان نهایی بیه بیه نه سیاست دروایا ترکیه بیه سیاست هندر یا ترکیه هم دالی ملتجیا دا هم او هرمین کدبن کنترل وان دا و جبو چاره سرکرنا ویا جبو باوای کی لحب کرنا کی دمکیه اب چار ولات بردورا بخوازن ورن با ابدو پیشی خواستن وزیر در با ورن با ابدو بسر نکتن دورا جیگر وزیر نوان هاتن با ابدو نهاجی دروش بره yani قسطامن سوریه روسیا ترکیه و ایرانه وزیر پاراستنه و یه استخبارات هاتن با هبدو لی چه پیوینم تخمین کن لی چه هبدو کرن جبرکو هر یک تشتک دبیجه لزلال ortaya tune bite ev yani ev civin ve çe encam bide و بيجن چه تاثيرك البيشا روجاوای کردستان و سوریه بکه يا أبجبين تبريارة جدا نكتي تشك بيفين برجي بيفون عين تش تكرار كرنا سوريا دبيجك جراك تركيا صار آخر بكشي وتركيا جي دخازي أبيجم دبيجك أو جروبك توريست وأبيجم أنا وكيف توريست ناس تكن بناب تكن دبي وانا باواكي يا جو دركبن يا جو بين أوان بيشكندن يعني دوی چشمه دچنتین روسیا tabii bu خدي رولكي تايبت أبيجون جوا بريك جمين دست بيك كك مناطق بعد منوج مقالة بيفي يعني نورمال سوريا وكي دياريا أوباما يجيبوا روسيا أوباما دمك سروك بو سوريا تسمية روسيا كر وجوا روجا ده سوريا روسيا رولكي بر أكتيف دليزه قالت أو ديكتا ديكي إيران جي ده أساس خدا شر الأنبر خوه آنی لسر آخا سوریه دا اگر سوریه بکتا احتمال پرمزن هبو که او شر بگیه ناف آخا ایرانه او تشدید پیشی لی بگره سوریه نکبه هات بشکره سوریه کر به هر آوائی شر جی آبوری جی وارد تکنیک تا جی آلیکاری کر به واسطه سایا روسیا و ایرانه سوريا لسر نگامایی دست که دا اپوزیون معرفت ترکیه جی اساس خدا شکریا اردوغان دکر وی داوی نرین بوی حالی دومکن معرفت وان قیمت او نامین مجبور من هنه فرقات تغنا براخو منظانه مثلا لپارلمنتوی مثلا ایمونیتتا ملت وکیلیه یعنی او دوقل مازق دبین راكن ما يدا رولا سركا بيجم جهبليس يعني جهبريدا جبوي كأو رابع أو دخل مزق رابع باش دور هاتوان أنيس بربرولي قرتن نظام كي قرتن نرين يعني شرطنا هي مجبوري من تكن معرفته ونا دخوازن يعني بسوريا بقى تكليه خرط بكن خلصاور وكي أردوغان المسائل نانر أما أبد فينا حمو يعني نتا مثلا سوريين مثلا كرداي دي مش بينكن بينكن جبرك حتى انا كان برجراتي قلتني قال لك بلا باسكري او دوان قلتي ام تجارة كده ترينا كي روشكي وكي كل سنه باشور بيك بي ام بيجي بينكن وبري بيتشن ما او وزير مالباتي و خدمات السوسيال دريا يانق قلت كي
يعني هون فهمنا كن جبو شوق إنسان عمل تركيا خليد كن هون فهمنا كن جبو شيء عمل سوريا نه هناك دخوازه اللور كل سنة أباكن أم دخوان ريلة بقرن يعني حمو مسألة يعني أجا تركيا يرو لسوريا هناك دخوازه آخر سوريا يشغل بكن دخوازه ريل كردا بقرن يعني أب عسكرية يعني لو ما جيت دخوازن باواكي ريكي بيلاكن سوريا وتركيا لابينن سوريا هنا حاضرة بهتری belki alakayı به الوزارتنه هی ناخذ دل الوزارتنه دام يعني ابي مشرو الوزارتنه ماي ناخذن وقت دياري كي يعني جبك اردوغان بريش يعني وناخذن اردوغان سركبه لما جينا حاضر وقت دياري كي تكليكي نرم يجي ابيجم قابكي بابجن كي او جبوي اردوغان د كامبانيا الوزارتنه ده بابكي او يعني وقت تسكبتيكي ببه لما جي مسألة بمين باش الوزارتنا ذاتي اگر بالسروري قدش بكي مسألة سوريا وان بيتر هيسانتي تشار سر بكن لكن جي اردوغان جارد بخواز يعني اردوغان تخواز اساس خود سوريا لوره بيتر جي بري الوزارتنا تخواز لوره اوك نا حاضر سوريا في باش تبينه ولو ما جي دبي بران مثلا حتى تركيا بنكشن امنا حاضر تقابا بابيجن يا اوجي تخاذن جارانتيا يعني جارانتيا بك ابيجن كردي لورت دسكفتي بدس نخن لو ما جي مثلا روسيا رجع اول دا دبي كدار دبي بالرجيم اللي بكن وقت كرد بالرجيم اللي بكن معناه يوك دبي دب جهتي بردن يعني يا بريا بفتكوي وهبديتنا دبز بردن او دسكتي دسيون بردن ياجي سوريا بلكي علي دنجي تركيا بحرد علي بهبر على الكرداخن يعني ابجي احتمال كده بردوره دبي يا كرد ابي كيجاني بعجبينه كيجاني البجيرن çünkü yani ev جيل الكردات تنگ دبي yani pozisyona kurda xurtnabe çünkü yani esas o da belki iro mezere bahsden ama betavayı hamu parça Kurd rafşaki per xrabtanı yani zati ebejim iro ji xebereki mixan mesela çiğ metina dora çiğ metina iro jar gulebaran kırını bomba kırını jari tiyare Türka u tanqiwan yani her ro erşeyi edi Türkiye kati pozisyonu ki ne ki xub parezi pozisyonu ki her ser nav axa başur ya ji evin rojava lur şardık yani demek Kurdi bibinin yani beri abicim işte dağıtın zanım lehne gunda lehne dara abicim çalaki dikirin ev roş ejorti rabuyi ica na Türkiye strateji guarti guarti goravi bir droner bir helikopter bir tiyara يعني جيوان تثبيت شليدخ يعني حتى يعني علي مثلا اذن بري دمها ظن مثلا ايران ايش دسبيكر او يجون ايش بارجي كل ايران كرن بما باران كرن يعني كل بن تعدى كي بر مزن دانه يعني براسيل بي مساله باش بفكرن وباشور مثلا يعني خبرات دخينم يعني مثلا باشور ام مجارا پشتی بیاش خو ام سر باشور سکنن مانا پرانی مثلا موسکو و بروجاوا ام دوی درو دوره يا مثلا موسكو يعني بلي يعني تشكل نكرن هيك سي بوزيشن وجرا كده تكرار كريه ليه دخوازن تبي زمين حاضر بكن كي اسادو ادورن بابدني فقط او زمين بري البرتنا جناب افكني بين بشت البجارتنا بشت البرتنا تركيا تشب قومه ام وين نظاما يعني حتى ديارنا به في وجه ودون بك يعني ازور بيجم بله كيك مراد تشتكي كو تو دیواری دا بيجي مثلا موسكو و چما يعني دیگر کو واهل بجارتن تي کار حکومت به گوارتن و بيجن يعني حتى نها السياسه وان دا تشتكي كو بر بچاو هات به گوارتن جيتنه ل اف جوين چما و زوره دان کو اف جوين دوی دمه دا چه ببه و انجام جوین بتا چبو یا جی
ve çiçekçi de. براستی yani tiştek li derva derket tiştek ki nü derneket yani ev tiştek ku hat baskirin bere jî dijvînê berê de jî hatu baskirin mesela çareseriye de Suriye yani rejima Suriye dixwaze ku hemê hêzên biyanî derkevin ew ê ku biyanî gavat qestawê jê ew ê ku şer'î nehatine bankirin yani bu dest rejima Suriye دوی باوریه ده کو یعنی روسیا و ایران شرعی نه جبر حکومت و هاتنه بانکره بلیویا ترکیه و امریکا و کواليسيون نافنتوي او يعني وكي داغر كراتنا لو ماجي رژیم سوریه دخوازه کو او وکشن جناف اخا سوریه باوان اردوغان يعني ياجي حكومتها تركيا جي يعني نرين تركيا جي جاردن او خو تکرار کردن که یعنی ام جبونا تروره یک شيء قستوان يعني مثلا كردن كل روجافا هبونا كوان هيا بوي هبونا الدجوي هبونا وارد برا بنابت كو يعني رايا قشتي بيجا كو يعني وداعش يعني كرد وداعش اجا بيدا ويا بيجد بيجنو وداعش بيجن اما ام زانكو حيان هاد اوكا جدي لهم بري داعش هنات كريا ما كردستان روجافا يعني عفرين بقرة وروجلات كوبانية بقرة حتى نزي عمودي واندرا همي هاتن دا قركرن دبي ام جبوه بمينن يعني بباوريا من يعني يك يعني جوينك جوان جوينه كو هاتنا بلان كرن يك جوان بو ومحتملا يعني القلوي جفيني تشتي هاتي اشكره كرن للدرفه جفيني مادام او سروكن استخباراتي وتشي هبون قالش او مساله راس بسوريا فيجي قريدا يا ما يعني هنا تشتي بني رجي كنا بنشكره كرينجي كارهبك هركز الجور خوات تشتكي دخوازه زي جي خزاج بك باراكم رجما سوريا داخوازا ويهبك يعني اردوغان قزاج بك او جبوه سكنك يعني چونكي او سكنك وقلشدار ولي ورا وهيب اواكي اشكرتر زراتر شفافتر كاربا مساله خوي لقال تركي بوارا چاره سر بك چونكي ديكلارا يعني قلشدار ولي بخوجي بري حفتك بو دو حفتا بو مساله او كل يعني قلت كو امورن امل قال طهراني وبغداد وشامي اميروني وان مساله حل مساله بنابراجي يعني يعني دستلاتداريا يروج بونا بشار اسد دجمنك يعني بايديولوژيا خو بباراديغما خوجي دجمنك نكتني يعني داغر كريوي دريه هر چندي يعني اوجي جارنا يعني جبو كرد مزن بنو هناك هزيدن نينو خرطنا بنو استاتيا خرطر ريكوبيكتر بدس نخن بلكي يعني هرتش نبيد اللي واما لترساوانا كو يعني ترد كيفن دركي ونما درد كيفن او عندي شيء كمظنه دوي چرچوي ديش قوا مره بفكره يعني رژیم سوريا بقناعته من يعني هيدي ويا بيجي يجي دستلاداريا سوريا باكورد بيجن چد بيجن اوانا يعني جيرا برتر نزيكن يعني دريا اويرا يعني كو ترك در كيفن او خد بينكو ايه برتر القلوان هي باشتر حال بك يعني او دوستي واني نزيكن يعني رژیم تركيا هي دورتره لقور رژیمه لأن أبد مشى هالبجارتين مخابن شارع سريكا يعني روناهية كيجبو كردا بينا يعني خياناك يعني جالي كده أبي براغماتيست أردوغان دستلاداريا يجا براغماتيزم لبراغماتيزم دروشا إيرو ده هاري بريشان كردن براغماتيزم ويش بأوي كارت يعني ويش رژیم سوريا تشب قرا وتشب ستينا وكاكوش سعودية وكاكوش أميراتي وكاكوش هناك ولات الدنيا وكاش إسرائيلي وج مصري أم بيجي تشواد جمناتية كر إيرو لقالوان نزيك تبعت سوريا جيب فياوي النزيك بني تشيكا أما أو مثلا بنابرة وعرض من دستوان ده وشخص دليوان رازي بدف جي باردن أو ترس هي لو ماجي أو نابه تدوية بمشارة يعني ترجيها رژیم سوریه ترجیح ایرانه و او بکو
يعني Kılıçdaroğlu çepadine vere ser hukum. Mıxabın yani gavavere zediye kazede nabinim durdej yani ev cigirin sero komar ve ekbeyn veki Ahmet Davutoğlu veki Ali Babacan dve siyasete de çukas fren roleka freni bilizin al heperi kurda ev ve bibe nebe ku bibe dve derece belki tişteke be ez veki derek de aronahi aybeti nabinim yani bir havay her dve bağlamak için dve mesele de Amerika'da xuyaniye da yani bu emder kevin yani bu hatta em bir mesela Daesh yani ani evi yani çünkü muhtemelen ser daxwaza yani ser daxuyaniye belki Suriye bu kamu hezim biyani birader kevin Amerika bu emder kevin yani hatta evleyi ne Daesh temizlebe yani işi temizlebe فاخشى بأمنابي يعني مخالفة أخو نشان دار لامبري بي كيك بله امریکا دبی که دبی حتی نه او بریاره یکتا ملت استاندی ده 2015 دا که ماده 2254 پیک نه ام بی او قبول لكن ام درناكن درناكن يعني اساس كذا مرفلوي بنيره يعني موقف امريكا جي كرداجي ساغلمتره yani Kurdin Rojava yani ana mesela turistujmin bipirsi Kurdin Rojava asla min ne Kurdin Rojava'ya ev Kurdin kiliye wan bi öcalara bi qaddile bi imrali rahaya az neha qas evleyime ku yani ev asal Mısır statüye ka baş bu Kurdal ve deri dixwazin yani ev karin çünkü yani ditine apu gama merel berçav bigrev tekiliyen قنديلي يلقى ايراني ويلقى البغدادي ويلقى قزاقي بك يعني اوي رولكا كو محتمل اوي قبا ولا نختي كي اوي رولكا كو كرد ما فاب دس نخن يجي حتى جوانت هندك ما فاب دس نخن وي رولكا وها بليزن يعني مخابن قمانك منها وها هي او جي يعني سياستها وان بخوا ابدرت كذا يعني او سياستها وانا دولتك ايش كردار ناخذ ما الدولة نسر خو لتن الدولة تسر بخويا مرا فدراسيون كيج كردار دخوازه مرا اوتونومي دخوازه مرا يعني ستاتيو دخوازه يعني كرد خوبي راغرن كارمن برخو بدن يعني فككل دي جيفان فان همي ستاتيو كو كاربا كردار سر بيا راغره دي جيوانا روجافاي تنه دمين روجافاي جي قال لك مزني وان ريفبري وان دبن تسير يجي جندرا في باراديغما دنا اكچكي دنا وابدن يجي يعني هناك جوان ضعيفا هناك جوان جي هايج مسألتنا يعني تدرجي يعني كردام يعني نبر يعني مخابن يعني نا أو يعني نا رونا هيدره هيفي بخشة نبي أز بخوي هواي نابينم أز رشبينم يعني دبي مسألة يعني تدرجي كذا فرصتين تاريخي وان ذاكرن جبروي هي خراب تركتنا روشكا آسيا يا دجوار يا رش يعني نها شخو سوريا ناخوزه ريبابريا خسر هبه شخو تركيا ناخوزه شخو إيران جي ناخوزه نعم يعني يكل ودري وان بيادة لا أمريكا يعني تدبي روج koalisyona yani netaveji haya derecek heye marif kare beje اري لي براني اوه و تدي وزير پاراستنه کو ببین لحمی دنیای بارگاه وان هنه اوه وان هنه کل گرک جیده روش بيجن اوه يعني بيجن نه تالوکا شهر لی بيجن هوا وها گرمه وک چین و تایوان و اوه لی او جامعه تو سوریه يعني ادبم يعني او ترسيه كو ربيبريا خسر امريكا تاني الودري بيلا الودري تاني بنجه بمينا جوجي خرابتر بيجم يعني امريكا بروسيس اوي هي يعني هدي بربه بجارتنا بدچه يعني بيشتي 2 سالا غاوا ايك ورا سر حكم الامريكي ترامب يجي يك وقت ترامب يعني هي روش جرانتر دبيجبو كرداي بله ابجو دري اما يكسر يعني بيامن ادبجم تدي بوتين نتشو او مثلا او ترمو نوكلير سنترالا
آقوی بو وکرنا و نچوی و هر اردوغان دخست با آوائه که به اسات را رونه و به آوائه که لعبدو بکن یا جی تشتکی بکن که پانه که بگرد تسیلاوی لسر اوی هبه لسر هلبجارتنا هبه و ببیجن هناك جی مثلا ملتجیا کو ایلو ترکیه پر ملتجین سوریه پروبلمک مزنه وکو پرانی جی بلکی پوتین بو خاطر اردوغان اما جوینک بوی اوای پیک آنی هم وک ویژن نشان بده که تدی وزیر پاراستنی امریکا هاتبو بدره هم جلبراد واد جوون هم ورسمکی وصا بدن و هم جالیه دنیکایی جی ببین yani هناك جي بتشك بجي دلي أبي بقدر أردوغان أدري مخيني تارمان جابي دبي نقطة ده إيرو يعني بيجن كاره هبه أو ده محقق هي دوي درجة ده ما أجر بطيبتي أو مهم بنا يعني مهم شيء يعني مهمة جبود أردوغان هلبته اللي باورد كم سوريا وإيران وإدني جبوه مسألة ونهاتنا خو جرام بكرنا يعني أساس أردوغان بتشونا وبوتين هبونا ما مرف برتركار بو بقوتنا يعني أفش بو هالبجارتني يجبو أوي يعني إيه كتشون تاني وزير باراستني يعني بسروك استخباراتنا برتر أفيكو يعني كارو بارد كن أجندايا دمشينن محتملا بفيها واللي ببنا بي أو تشتتو بحث كيجي تدا هي يعني ده خوشي هي بله ام در باسی مشاره خود داوی بن نی ساعت امام آیا اما پازه 10-15 دقیقه یا پیون نها نتنی روجاوای کردستان باشوری کردستان جی ده خطریه گلک مثلا یعنی پلانگریه جی کول کردستان باشور جیل تنگ بکن تیمشاندن ev mesela petrola ku birina mesela petrolê mehkema navnetevi ya Fransayê biryara ku derket yani heta niha kozê destê Kurda da ya herî mezin ew bu dema ku biçe nedadanîn bi wê firotina petrola erzan ku seriya Tirkiyeyê de dikir ji bo ku Tirkiye rê bide li gor piyasê jî erzantir didan hat birîn sergili kirna wan her çıkas Kurd be hükümeta Sudani yani Muhammed Şia Sudani fişkiri kirin û soz û peyman li hev girêdan û di gotin em ê mesela herêmên ku münaqeşe ku tê li serê tê kirin wek Kerkûk û wek Xaniqîn û Mendelî û van ciya لێ حتا niha divî warî de tu gavek natiye avêtin hîn yani bêjin ew tiştê ku li Kerkûkê îro tê meşandin roja ku ew herêm ketibû destê Kurdistanê piştî Sedam Hüseyin tu carî Efas rewş xerab nebiye niha Ereb vekirî wê cesaretê dibînin êrişî Kurda dikin erdê wan ew dikin niha mesela şingalê tu gavek niha tavetin hênî kuştî wê derê maye û li Tirkiye jî nêzî heftê heştê noqteya da eskerê wan di nav evê de ye û vê dawiyê mesela ew serhildanên ku li Îranê ew bûn İran jî dest bi êrişî top û ewa li ser başûrê Kurdistanê dike yani rewş li wê derê jî pir ronî xwanê nake min got hema her yekî ji we çend deqe ser vê mijarê jî fikirê we min bikirtana kêk murad eşte dest pê bikim مثلا عردا هرگاو هيا يعني قاسي خوشبختانه من بهيست كو يعني راس ناسنا بيشمرقه شنو مداخله كرنا وعربين كواتنا عربسنا في جاريجي يعني بسرنكتنا لي او تهديد او تيش هرجار هنا بريجي ابون دمشن لي يعني مثلا كركوكي يعني او ستاتويا
او روشا وقت حتى الرفراندوم ياجي عم بيجن كومبلو يعني نتوي ونتوي هرمي او دسكفتين وي وقته يعني كردي له قلق جوان دور المخابن من قناعتها من رولا كردان بخوا يعني شاش حسابي دور نبيني حتى برجواندين تنجي إيه هنا كان كاره حتى خيانته هم بيجين وان بكيشه درجين بفي اواي مش آلي ديني آلي هزن نتوى پرورو هزن باور بكري ين كردستان فدرا دوی داویه ده اوجی يعني كتنه تنگاسيك بوي اواي دقلق داوی خوي کارکردنه ده کو ایده دلو کومن يعني اوجي يعني مرد بینه حساب روجانه تنكرين درو دريج حساب الهفدو ناين يعني قالك رفورمك هشياربونك لخوار خليانك قالك اوج كردار لازم اما افياجي بسليمانيه بهرمين باشورا كردستان يتوائي نامشه يعني ایرو بیا وای هره امکارن دو پرچا ببینن آلیک جی سلیمانی آلیک جی هولیر جه وقتن ایده به کرکوک جی بالی که ده هره به سه پرچه چهار پرچه پنج پرچه شنگالش خواه يعني ایرو کیفا متیک ام کردا تیکو يعني امی شنگالی بدن دست حکومت بغدای ورده بلکه يعني دو ناب اردیه ده پیشمرگی مجی یاجی کردین کل قال اورديا نظامي كارد كان يجي بوليس ماشين halbuki em dinerin yani hezin netewiyye Kurdistan'e duve çerçeveye de jî yani tekliye wanî li gel hikûmetê her çendî piştî wê komployê piştî referandum tedî ji Kurda digotin yani bi taybetî ji KDP re ji Kak Mesûd Barzanî re yani te nîşan da ku tu perçebûna Iraqê dixwazî yani nîşan da ku tu Iraqê naxwazî tu perçekirina Iraqê dixwazî îja piştî Kerkûkê wekî êşek wekî yani ewek lê hatiye ku yani muhaweleyek tê kirin ku yani na wele em hemiyê Iraqê em li gel hemiya tevaiya Iraqê ne em li gel evê ne divê evê de yani gelek siyasetên ya jî daxwazên destkeftiyên ku esasî ne jî yani nerm tê girtin ya jî hêz tune ku karibe wan bigire yani wexta ku mesela Alî Silêmaniyê jî hebe û yekîtî em bêjin nav xwe de bûbe bi vî perçek ta derece îxanetê de siyasetê bimeşîne û partiyê dinê em bêjin qasî ku meriv dibîne roleka esasî nalizin mesela êm bixwe ez nizanim bi rastî siyaseta Partî Demokratî Kurdistan di mesela yekîtiyê de di mesela Silêmaniyê de di mesela ku li nav yekîtiyê li Silêmaniyê yani ferqa navbera xayîna welatperwera em bêjin siyasetek çawa dimeşîne yani ev hemî tiş tesîrê li wê jî dike êm şexsen ez bixwe nabînim yani ki muhtemelen kêmasiya min e ama ne divê derecê de berfilah û zilal û eşkereyek ku yekî wek min jî bibîze yani em Kurd hemî bibîzin mer wê nabîne yani ragirtiye ketiye qalkê xwe weka merev dibîne li wê derê tiştiniwer têkirin ku yani Kurdistanê pêvegirê daye yani îro çawa em bêjî şengal hatiye nuxtekê ku kêfa me tê ku wê here têkeve destê Bexdayê Kerkûk yani nav destê Bexdayê de heta niha partî neçûye Kerkûkê jî yani ha îro ha sibê wê biçûna Kerkûkê neçûye nizam van demên dawiyê resmen çû neçû ew jî nexuyaye Silêmanî di halê wê de em dibînin ku yani otonomiyê hema beşek jê yani em hemiya jî ew nekin ama lê ama ev hêzî ciddî ne em bêjin rola Îranê li wê derê tesîreka ciddî de yani hindik bin jî zeîf bin jî di nav miletê Kurd de ama qeweta Îranê qeweta Bexdayê şiî ku Kurdistanê naxwazin ê ku destkeftiyê Kurdan naxwazin piştgiriya wan dikin yani îca li hemberî wê weka ku partî jî ketiye ew ê ketiye pêşbirkekê ku
بيجن او ميلا بغداد اكو بربي يكيتي ده برب خوشي بخشينا يعني پر زحمته يعني دريش سياستك باواكي دين برالية اشكره بليستن تمام اگر مرف فدراسيون دناف عراقي ده فيها بكا ما تشتيكو دسكفتين كرداد باريس درو دريج او سياست جي بين افاكرون كو بفي اواي لوكماندين حتى يرو قال لك جاراتنا سري بارتي يجي او نين ياجي نكاربه ترولك ابليزه ياجي ام نزان يعني اگر تشتكي وان هبجي براستي دناف جواتا كرده نابه سبب هشياربونه كابوي اواي كو يعني او تهديد بيديتنو الهمبري وي كرد جي نبس يعني مثلا بارتي بلكي دكاما نبس او تاني بك نبس بربستاني اجي هبن بربستاني رتشبد مرم ملتي خويش يعرف مرم خبس بير قوتا ملتي خويا يا كردا يا عمي برجيا اخر يا هيزن ولا برورين المنطقه السليمانيه يعني قال لك بارتي وهيزن يكيتي هناكو يعني ولا برورن دبي سياستك طيبتي هبكو ولا بروري يعني او نمجبر برا نبن بدك برا يكيتي بمنن برا غورام بمنن وي ور بمنن شي يعني ليه يعني جارنا يعني تيوي نختيكو دبي بشكريا وان بيا واي بيكو يعني ولا بروري سردست به خطا ولا بروري خطا يكيتي خطا كوي كردستان برشانه به بله نظام بوي زلاليه بله اس بخو يعني محتملا كار اس باري دخمي كو كيماسيا مجي كده اما از بخو بله يعني تيراوي نابينم از وكيماسي بعد بينم كو ابانا تهديدا هر كو دشا دسكفتين كردا باشتا ترد به اويتن يعني ام تمام ولات پرورن اون اما قالوا روجك تاريخي بنفسنا كو والله پارتی دموکراتی کردستان گرانیا خو سیاست خو بوی برفرهی بوی دوربینی بوی پرالیتی ورلی خسکو يعني كردستان باشور همو كريك ورا بياتا تاني بذا بارتيك كردستانية وتاني دفرة هوليري خلاص كر بله اوجي كبمينة يعني بله گلک سپاس ایجا کک محمود تدویجی چه روش خو نپر هیوی داره لیت روشی چواد بینیم یا براستی برای بحث کردستان باشور بکم دخوادم بحث شر سودان بکم لسودان شر کی نفقه دهیز لشکری برکتنه نبی تبیجی قنن کرجوان چطور نه هی برار بنادن نه دخوادم بتسکتی گردم نه طبی بشکل میون وچت پارکی او کر لیکولین چکه مدی هنه کرده که روزاوای بار کرن ادی صدام عبوری صدام سیاسی از نظام لور جیبونه کار دکن ایش دکن دبان ارشادا او بالنقاط شون يعني كتن تعديك برمزن لأيك يعني تخاطم بحث بك من كيف أمانية جريمة كرسان على كاري تخاطم تخاطم بين وراء يعني وكي كردك أبيج باشور الرجاوي باركن شون السودان بيجيبونه بشدة 15 سال شون دا كتن تنغاسية دبين ماجي حكومتك كيماية دولتك كيماية وطاق أمتك كتن تنغاسية دبين جون على كاري بخاطم أبرتشك برميمة حمود دنيا حمود دولت وطاق الدركي شرعي ناخد درت كافيد دشين تيارات دشين إمكانات شيء كن كهمراتي وبالا كن جور درخن يعني إماناجي بحثك النتوي رابون غازي كرنا قلتنا أم تنغاسيد عن على كريم ما بكن دبي أبجي تقدير هي هذا بعصي بكم تدي إسماعيل خوجة دبي دوت الدولة تاتنا بغورستان تجينا مين بغورستان مين يعني بس بر مين بر قيمة دبي بس هذا بعصي بكم إذن يعني كيك مرات تشكوتن ذاتي نها مثلا ما جوتمه حتى ايرو يعني جبار حتى ايرو هناك وزير دجبني وزارته وزير الحكومه بجدان نابن بشكل مثلا از هاي بوم كي هناك وزير حوالي يكتين بجدان نابن سر يكتين بله لا سر يكتين بجدان نابن وحتى كاي تشانجرا بري سروك حكومه غازي وانكري ناتن اف دانی چانی بیرامن برای رفراندومی سروکی پارلمانت کردستان کردستان بار کرد و چوبو سلیمان بجیبو ندا تبلیری
يعني بوزيشن اگر پیدا بوی که پر جدی بات شد پر مهم بایا يعني وقت حكومة تنبي تبي يا برلمان حكومتك دنا بابك يعني ناجي ناخذ حكومتك دركبه يعني بيع حكومة كان بيجي كان كاروبار باياخذ فيك بين دي اسفابك وحكومتك نه البجيره او امكان هاي تنا نظام يدن من اجاوجتنا بدي امره البجارتنا نا هالبجارتين وقتك وزير خبر بازنايم جونا بجارم كان از البجارتين لاسماكم يعني روشكي برخراب دانه دبي في كر مثلا فرق بكن فهم بكن پارتی دخوازه پاییز هلبجارتن چه و یکیتی و داوی خود گراوی قبول کردو اما دبن گویا جاردن جی نه işte نه سدی سد نه işte حتى ناش خو يعني بيفيجن كوميتي واني هري بلن بو هلبجارتنه نجويان جي يعني işte بيجن شوندن هاتن هنا لجوينن يكسر كو روبرو چه خو نبيه درنگ مایش خو yani وقت yani بره چه نبی bu yana van hebete tamam vardı ki yani demek ki yani roşe peyda bu ki yani hayvan jibek juantını haya mey juantını yani ev roşe ne kabul kırın ne kabul kırın demek yani insan evra hezi evra siyaset bana evra roşen biri evra insan khudi gotanın bir roşe kabul lekin yani ne befekir ki hatta böyle 4 sala 5 sala Kerkük dese kurda da bu na iro kur şu derketini Arap erişe kurda dikin xwazin malu mülkiye wan wan gundi wan bisinin peşmerge diçi wan biparêz yani ya tablet var peyda bûyî ki yani aqlê me ev nagire berê vî 5 sal 6 sal ji başûr peşmerge hatin ji Tirkiye derbasbûn çok kovanê hember Daişê biraya xwe Rojava biparêz navar bûyî ki êdî nikanin Kurdê Kerkûkê biparêzin يعني او كتن لابد دجنا معنا يعني الروش هو خراب دانه دبي انسان ما بي شيء ببينه يعني ابناء قبول كده يعني او دي قي او روشا ودوم كي كل سنه ودوم كي ولا ودوم كل سنه نامينه يعني قابل كبرت ويا بكان بسيبر شيء يعني بر ويا لي تشي ذاتي كك شويه سليماني باي ذاتي يعني حوالي برادري كيتي ناين جويني حكومتي اچد مينه چاو بوقتا البلاتن كان بكي حكومت كان كاري خو بكي جويني خو بكي ودمي بهفرا ماين تشد معناوي دمينه تم معناوي نامينه دبي حمو علي اسلامي روسبي اسلامي روشنبير اسلامي ابيجم كركور كركور هجا دل شوتي في بروسيسين مداخله بكن قبول لكن دبي بيشيلي بيجرتن ابني بيشيلي نيجرتن برا كركس نبيك يعني tamam Kürdistan'a katı deseme vadum kola خلق كيسا نايلي باشتي برامن يعني صلاوي ولا دحضر شهر ودحضر بينجو من خبرك يكون دبو ليه بشتكي يشب ما يبكر او خبرها برامن يكي عرب قوتو خير رجع كي امريكا يجي بالدركب ودمي ام كرد ام حمر بمينا ودمي بحالي وان ببينا دبي كرد بحسابك كي امريكا حتى قيامات اللي نكام بمينا يعني اساس خذ ترامب بما بكشي انا جي لما جي دبير اف الوزي اف برشبوين جول هولي رابع حكومه ورث كاري خو نكام بك برا حكومتك نو ابا بك ويجي نكام برا الجدان تشيكن اما برا يكتا خوجي بباريز جاب دور نكبن يعني تشي يكتي تشندانو هبلير نام تشكولري حمو كردن حمو ولا بجبوي ولا تاخذ شرط كن قون رجاندن خبات كرنه ودبي تماشا في باجوي نكن تاخذ واتساب بيجم سباس بله gelek spas بوه ام خاطر جواب خازم و تماشاوان مثلا بترول جي اساس شنو بس كان ليس لكن كلام كي نا مثلا بترول Bunların Amerika'yı Paris'e لما Türkiye doz bekir bu. O doz daviyat o Türkiye milyar kun 500 milyon cezadan Türkiye. O duyuna böyle sonra veziri Irak'ı got ki got esas خود او فروتانا petrol bir kanuniye. ليه جوش بركي كرد مجبور ما بو نظام مش شرعي داعش يا بو
ما حكومة عراقي بتشوان بريبو أو مجبور مان بترول بفروشن أساس خدت ليت وقتك بتشا كل سنة دبري تنابج أو بقانوني بحث يوناكي وقتها كنت مجبور دبني تقول مليون إنسان دجين جوارا خوارن لازم درمان لازم لقشخانة لازم مكتب لازم يعني هر جواتك بيشش مليون إنسان دبي بيوسي وان بيجي ور بيجي تويد بريد دبري وكل مجبور دبين البترول فروشن يعني طبي بلكي بريا قشاغي دباما دبي ابنا قانوني بو نا خدي قراي بيمانه كيكرن ششما جبوي ششما لي بترول اكبر فروتا هي دس بينكري يعني عرو خبرك تي دبي سبب دس بينكري يورو دس بينكري دي دس كاسي دس بينكري وبريك ورجي هر قونتو حكومه مركزي حكومه مركزيه جي قونتو حكومه كردستان اجاره تخنا خجي ولا بليم لي بفي بيمانجي قال لك دربسي كردا او كيف خشن لي مجي خن براسي قد كيف منات يعني مقول يعني لبردا دسكتي كردا تشنه بري كردا دس ياخذ فروت بري ياخذ دقرتن لك او شركه وانا ينبي صوموي ويا بازاري بك ويا بفروش بري ورتك بكونتا وي شركتي وحكومات اوجي كونتا خو وي بري باش بكام بكشينه يعني وريكي او كرنك تقرن جارانتيتنك او بمشي تخدم كتايب انا بيجي بريك ترمي خلاص كي بله بله اجي دخوازم چند تشتا دو هما دوسه جمله بیج مثلا پترول ده يعني طبعا من وقت tam قاشقي بلكي جرك لنا نرى يعني هر كسي زانب اما حكومة بغداد او ناس نذكر يعني او çünkü yani Kirkuk ejiye ne tane petrol Kurdistan'ı bu yani Kurdistan'a an had hevli kudbin deste herema Kurdistan'ı de Kirkuk ejite yani وكي نيف رسمية اوك بو ادنى يعني افقى بيمانك وانا هاتيه لها فكرين القلب بغداد تشتاتيه لها فكرين كو دست سوموي وجيغرك وي كرد به وزاشه يعني پرتر نزیکی داخواز بغداد يعني دوی دره کردا بری هین چند سال گلک سال بریش 2050 ورده کرد يعني قانون کا پترول تونه اساس کرد یا یک نو قسم الگور دستورانو الگور دستورانو تونه ماش 5 زیاتر ماده دستوری هنه کل گور دبیا قانون ترکی قانون عراقی بگوار یانا کس بحثاوی ناکه یاش 5 زیاتر قانون 2050 ورده آوا ناکن در ناخن چونکه اوی فدراسیون تمام بکه پترول یک مثلا بویا وایه دا قانون پیشنیارن گلک جدیه باشه یه کرده هبون اما پشتی وان تکچونان وان گاف پاشتا آویتنا وان داکرنا دسکتی هاتوی نقطه یعنی پیمان ایرو اساسی بگرانیا خواه داخوازن بغداد قبول کرد طبعا كرد بلكي دوي حالي دنا يعني هزا كردا او هزا خواه روشا خواه چخواست داستنگيا دنا چخواست يعني مثلا فينانسمان ومثلا تشتاده ليه يعني ندس كفتنا كامزنا يعني ندس كفتنا كامزنا او مثلا بيو خلاصنا يعني او قوتك ادني نادا كردا يعني نه کرد yani ben dvi varida tişteki bir kranatına bu yani ben normal bu kanuna ligor kanuna ne bu le ki xarabtır bu le mesela mahkeme Fransa بحموم مثلا عراق نانيرا سر مثلا پیمان بجن اوada mesela petrol yani normal böyle var rastı او اوجي نشان بدك يعني نايم معناك يعني محكمة نام نتوي بريارك عادل دا يعني بريارك عادل بدنا ويروشا كردا يعني ستاتيا وان روشا وان او دفي خو خدي كن كبتشي وان هر سالتين برين معاش نايدان برا نايدان يعني افانا البرشاف قبا بات انا قرتن وقانونك اكو يعني الجور دستور 2050 ورده كتنيه افانا بات انا قرتن يعني طبيعا من المحكمة بون أمنا أبو قاتنا أما تشتي خيادك يعني
بالزورة عربة بالزورة بغداد بلكي يعني بقوتها برا بريارين في محكمة بشتي حفت 8 سالة هات درخستن. أنا محكمة تجارية يعني بين نورمال سر تجارتي أو تشتكوا إنها أمد بيفن مثلا حقوق كبا يكو يكتيا محكمات تجارية دي هو خصوص باستدابة ما بحقوقنا بكي أوجه حقوق يعني تجارات حقوقية يعني ليه تشكدن أسعد بدأ معرف دي بالي بكشينه دولة راقي معاملة أوتونومي لكردستان يدكين يعني كردستان وكي دولة كيف هذا قبولناك يعني يعني أساس خدا دي كل نا بمثلا هيدا أنا قلت أنت وكرجي نا روشوان شغل برشاوية جردو بلا ولانه یکیتی بخونه تسرهبه و شو هر دو آلیجی به حوله را لهفن يعني روش نباشه تشتكي بالكيش ديجي هبو كل كردستان باكر لتركيا يعني تركيا بخوش خو سياستها بغداد اساس قرت او تركيا مخالف بتايبتي يعني تركيا مخالف يعني رخنا خدي جرافي اردوغان ذكرن دبي مسألة دوكاكو قاچاق بك او طبيعي نزانم اردوغان او بريغافا قرتنا برنكو تشاوا كرنا البت اوان دبي مره بقره لي دفرده ام بيجن يك طرفك جي كرد بون طرفك جي ترکیه بو او شرکتا که هيا خاص نزي اردوغان یا جي كوريويه از دتاي نظام لآلية دنيا يكو دكريجي اسرائيل بخبو يعني نبخيرا اسرائيل بونا نبخيرا اوي بونا بياسيدا بلكي افجي ناطرة فروتن يعني قال لك ولات شو كي ام تزانن بغداد او تهديد كنت قلت كي يعني الباكور بترولي بقرا يا جي بترولا باكور يعني باشوري كردستاني خاصة من اگر کی او بک امه امتیازات وانی لآلی بصره الباشور عراق امه راکن هر کس دولت اوروپا دنیا ادنجی شرکت وان جهد دان وان اوا و پشگیری کردان نتکرین يعني بي داویج بي پشگیری نکرین بله ام لبر بقدرين هنا بيد ساعتين ما يدو دقيقة جالكس باش بو باشتاريا صعوبتك وها جرم كون مالكي ومشتي بنو بقدر صعوبتك ل خوش بو هیدار من مجاری دنیجی فرصتی وها ببینم و جالكس باش بو تماشاوانان کو 2 ساعت الما تماشات کن و هروها سپاسی خوش حوالین کو تکنیکی ده کار کن دشینن بخاطر و به هویا جارک دن هم هفته ببینن. شباش.